lupa subscribe channelnya Rian Tuben. Wes, mantap. Welcome to the back. Megan tutupan. Cara naon Han? Cara Itu kira kalinya aja. healing ya, healing teh. Jogja masuk. Tah. 5-an. Diskon. Sekarang parkir 30. Jadi 30. Kasih ini si Om ya. Kurangnya. Mang, ayo Mang. Saya main bojot, si bojot ewe bojot. Jeffrey Nicole KW made in Ridwan. Capek gininya, Bun. Batur mobil teh di luhur euy parkirna. Moal ceper aja. Hai. Botak. Mbak. Si botak ngeuleung. Anu genah tuh. Tadi dia genah tan. Kan minggu dinya tadi dinya ada pekna dia alis na kamera gitu. Iya tuh di dia tuh kulo udah yang ngeus eta si pamaman Megan tutupan rekomendasi guys. Udah.
cuaca hujan nih mau guys. Bagian tutupan rekomendasi daerah Banjaran, nanti alamatnya di deskripsi. Oke guys. Aduh anjir musim hujan weh. Tuh. Padahal musim hujan seru dah itu. Banyak spot foto dan di sini juga bisa mengadakan acara private. Guys. Tuh. Di sini juga ada warung. Let's go guys. Nun ya. Nun. Orang tuh. Oke.